ya da kai ne roket ma bulu me kana kiti ka ko kere ci wexe biru ki gen ma nok ni ya chule guak dok binero dano ma charo la dit mau la dit otunu la dit olanya ya kai ne roket ma bulu kiti ka ko kere weko chamo kene gen biru nok ento pe wano ko ni lo di Ramadan yoro ni kong golek pi wa lo di ni pe mieta ni golek pi wa ina yo mira positioning yourself accordingly where rising idok la dit madike maka bi choko kaka bi konyo kaka kit machalo mau otuno olanya kilo di romo kene madoni kutimo dok kitika timo ne bere pira tek ni lo tiro mira ge mak chingi dok nyuti gi yo pira tek mada lo tiro mira ge mentoring gen ge nyuti gi yo ento gin ma pira tek ena ini ka ini neno kit ma vulu kitika kwa kere kare it's even easier me doko gin ma konya da ka mo ko tammi che cha ko yupeo kune kwanye en yo eno me doko gin ma dite chi doko dito bere mano omira ina ye ngech da ke ken ngech eno ni teach e chako ma furitie en ma fundano nero chali pegi mone nero we pe wa kuro kong ni lo dirwani golek piwa nyo ni ramo po be biro mane lo dironi go be goro ke bero penchi ke nyamo lok ni lo tieno wane moro wa il gini nin yero ni po be biro ni yero ni po be ni kong wa goro wa lego tien pe lo tieno wane ngo ma ke teme ya churi wa tiyo ni nin yin la tiena chela yin vula chela long o miere bet kwiri inero we ikwan yo mati makon ing'e ni in ti gen pa kaka inen ne o chalo in ti gen pa kaka ma pe ka gen ne ngat mo do ko aki ka mo bin o chini a job in ba in gen pa kaka nyoro bat in o miere biri chok kaka miere bi no ero ni po be timme ngara chela miere bet kuira da nero ye miere bet kuiri ma inong fonye ma pol ki bot lo diro ma ko ko yetwa yoni chalok mane wajini ngam malubo ko liech pediak kitoyo mailum ya chuli lieji mapol gutela yatwa yo no but mo ge la di chief justice ge olanya gilbert ge olanya jeko lo diro mado lieji mado gutela wa yo the one ti ko ge na ro wati ka wore ko ge ba uye to yo ron kelum na one ti wore ko ge donc toy maro miro diakwa ni pe dong be diakwa ento toy mo do lume wano miro wa yen ki lo tiano lieje ma gibi bire ngewa donc meta ni wa bedo kwiri ma tek adada ngara chela miro nong ka chune do ko chui ye chu chak konyo kaka iyo mo ki ken men romo timone ana tiki gen ni ka ngara chela mo ko mere tamme ni era mire bet gen ma diet mai romo konyo dano iromo konyo wilogo ci bene bedo nere kwanye en yo ero ni ke come ka ini ngio ngo me miro bedo ci bi ngio yo mere mo mire kwany we ben ngat ero ni pian no but ma gi olara tuno gi pe o bedo by accident gu ngio ngo ma ke miro la di chief justice gi olanya jacob gi la dira tuama gi jone lo dir ero ni gu ngio ngo ma gen ke miro chon ci ko kwanye yo ne o bene chon peko ma dit lo ye kare ini ka ini penyo daro gira ngo ki come ma vula chela miro ngo ma vulu monne miro bedo i mo ka pa mo ke piera rio mo ke piera dek la game peke mati naro kinen ngat monne po pe kwane yo mati ko ngini nero ne no peti mati so ka ini mo ore ini mire bet gin ma be konyo kaka i rom monne onyo yo monne chire ngio yo mere mo mira ini kwany weke kene kachare inaro we ka ine miro bedo secretary general me UN ni mo lekiti ken mero chi ichako yupene de chawani tiji mo kene mo do mire chak timo ne no chawani
weke kena me mo ke piera rio no itika cha nero we ma eni pebere mier ni la diet mo ko no ko bin ka o waj iri ngo ma ini miero bero iro mere mok tamin ki kumini ana miero bero gin ma kite ni chide yen anga gi ma gobe kunyi me o kunu chide chako lupo kol yiji ego ni nero we ma gen dong go kwanya gwak yo ma ini miero kwanya ne bere ni chide no fon ki bot gi to yo mo ko ti yo ma gen dong no go yo ki lum dong po be diegi inero yen mo ko ti ma gen dong go to oro kamano yo pe ye gen dong go creating yo inde lubo en kenyu yen mo ko matika don ini to oro bere ki liji mo kene ma gwak be bini ngi nero we so gena pieta pa wan ful ber watim ena ye ngara chere chelo mero o tim gin ma keloni soul searching nero e bet e luri inen kuni ken look deep into your life ini mire kon kaka yo mani ning ini mire kon wilobo yo mani ning ini mire bet gira ngo ki wilobo ikare mene chikai mogo enoni chide nen yo mene ma ino mire kwan dong me o kuno chide kwan yo enoni ba look dong en yo enoni kono you make adjustments along the way no i work no fonye bere ki bodano mogo man to twale ma dong geno ko yo iri ma ko ching dano biro yot ki nen ngat ma no nyuro mirne me kwanyo yo ma ini kwanyo ti dano mogo ma lo dirwa giti ka julugi ento julu ngate mo ne yot ka nyuro mirni me chera ka moni yor dada nero ana tiki dano ma do wi lo boni eni maga tika grooming an i rom ma pat iyo ma pat ke dier ma pat pian ana ngeo ngoma ana mira beri ki wi lo bolu dong bere nero I know what I want to be ki wi lo bolu I know ngoma ana mira team ki dano i wi lo bo I know I've defined ti ma leng ma bear dada ti on paper ma enoni guiding my everyday activity na gimo ken ma ti mo cha mo ke ken a bit focused e vision na enoni now ti ke dano mo ko ma o mi ara pebe na a nye pe de komge pian ka nye pe kom gen do ko be ruji yo na enoni na so ire mi ngi ngo me mi ro chi de ngi anga gi ma go be kunyi me bero nga ma ini bero bero enoni i miri i ile ui romene a wene anga gi magero makuchi yengen ingin ka ini miro ngati moni che en pa miro in mire chasing en narwe so ka ini chasing at money inyuru miri ki gere kum en chi ngat eroni ka chunye leng dok chunye be dok tiki tamati me julu dano chi julu in nyuti yo inero so rachu twal ni bulu wa ketika kwa tata mapebe nara weko anyimberu chol twal dong mira watiro gi kon wa fonyo gi neko bet ki nero mati nero kati ati kwa bet ati nero kati ati ikwanya yo mati nero kati ati ini beru gin mati ber latien gwero mau be do jogo gi wachi gi nero ma futiri so ka in dong ini yugo neno ti mabe dano bero be neno ni ini be do gin ma konyo en ini be konyo dano itu gi neno bene kit me logo kere nen pat kit me ko kere kin dano bero pat kit me time ki jamni wen tu gi neno ne ini ngat ma ti gi nero ma mabe ma o be konyo dano tu gi neno so ka ini neno keta ngate mane ko kere kita ngat mane ko kere nyuro kita nero ne ti kere bene ka ini ceri maroko mai me vuri wa yo cha me vuri yo ri kuni non gimo ke kan romo kwanyo kuni e non ngat ma peti ke nero mo mati yo lo na ro pikare yo non so ko biara ke gwak we ke gwak kuni ma be mi bet ke nero ma dit ma pe betu to ma we ko in ke kan ik penye wi ne ko na mi ra gwak mo ni ning we nero na chupe pian i no risk no duong tutual pian nero ni dit ma pelare so wano bero mere ke nero wa moko tamwa me bero gin mo be konyo wilobo nero chiwa yupe uno chon ke gum mabe watika ko in the information age
ma iromo no information mo ki ken ki koma initi ye. This is the best thing e era wa ini now pero dok tieni kira bet ni batika ko igira information age. There's a lot of garbage out there. Ma ino mere filtering information mo ke ken ma ini no i filtering. I yeh kokong i ki ma be ke kwany ma be ne ma be kunyi me ti ko nero ne ni ki kereti. Tien pe information mo ke ken ma ini bi no bo be be. Pe ko dong tieni po la vulu ki kero chun ge jima pe konyo ki. Pian nero peti mati nero ka peti mati i kero chun jima pe ati be nero. So wano bir ki nero wa yenyo ngech wa yenyo ngeja yeme wa yenyo ngech kai wor kin ping ino vula di magatika kwano buk neno ne tek mada nok bada nero si wa beru ki dano chala mo ki dok ni ning ka wa peke ka yenyo ngech mo ki tiki ngech gi kwano ma pelare ka tika lok ini winyo gi quoting books moko ma do bulu wa ini nga gi ma gi quoting books moko ma kirabit ma dong ki choy ki kar ini manok ada da nero. Then most of the time no gitika ka feeding gana from information mabe pe konya ginaro. Pian nero gi peti mati. So Bible wachi kama nero mati pekeye daro ngane nero. So wano be ki nero we ka nyimbo be ro ben mabe. Pian ti daro ma pol. Daro ma duwa dada. Ma they look up to you nero. Wala bo ngichi bana. They watch every step you take in life. Ma ira mer bet very careful. Kiet me ko ki kuri. Pian dana ma poli ngi magi gana they look up to you duwa dada. Ira ma misleading gen no o yora dada. Mano mi ini bet ki nero mati we kwan yo mati. We bene jomo kene cha ma they look up to you ni. Pay misleading gen bene ko kwan yo mati. We kanga mati ka luku kuri o luk yo mati pian in me kwan yo mati. Wanen ngo ma wan romo learning from nobat ma okay. La diro tuno ki kilo diro ma don mo kene ma go tele wa yo wan don wa beti mo ngo gimo ke ken ba ngat mo tele yo iri timo biro me fon bot in kono gen ma be kono gen ma right iro mi renong fon ki ye no bat ma la dito la ra tuno lo diro wa ma don ni goti ma jema pol pia chuli ene jema chuli ngeo ene jema wi lobo ngeo jema wi lobo ba wi lobo ngeo. Nero botero kare ba da kila tiana chuli me biro under secretary UN botero kare a chula di ma giti lek eno ni chawa ni mer gen gi bet I rom kit eno ni a chula di ma giti lek ne ni mo gi gere gi bet national leaders a chula di ma giti lek ne gi bet international personalities ma wilu bo ngeo ki dak war gi pigin maro gi timo area mon tim kwiti ken ping chi ne na chula di ma giti lek ma don bo we ko ne no dano chara mo ke bo bro tek pian lek wa pol le pe don lek wa pol le pe don we don't go beyond criticizing Rotella in Pol la vulo they don't go beyond that so anka ne la tela money pitika ti uma be I pick my notebook and write down the lessons I learned from ngomano tika timeni inano o bero tek bada kingan mo ke ken meni ano ane tika chae ko la tela mo nyo ko na tika criticizing la tela mo ko na tika no I point out areas mar ngat me petit ma be yeah and I also attach the lessons ma an I learned from jem manoti te menon ci ko nyo an me chara nyim na no in ro bero dan ma diet ma gok en gena wala ara to gi ma nyen ere ini ero na ro nyo go ke bi be dan ma diet ma bene o lo en gena en do dirwa inyo na we ke bi kon ka na ro so wano ne ra nyim wa mete wono ke wot wani kon wan wangi ni wano ti gen pakaka an konyo kaka ni uchakeo pedok wa kur kong ni wabiru gi mo I gene I position mo kong niro mo ne gwak pe o kono I chawali eni gen ma ira mo timre ke kaka dua ta mek no I kon kaka da ke ti kaka inero ma kawano loko mi wa loko lok ma wangi ni lok wa ma wa loko ni lubo ko wa
kainen ana cha in cha ero ni lubo ko an ano miara wa very careful pe wal bir ka loko gene loose talks loose talks we ko biri ya lok ma wa loko ma la chen do ka gi playing lokimi loko mo ka bija ngi chu wi ora kana icha ka pun wini ana ya loko ni moro so miara wa guiding our tongues miara tongues tier tek ma da a foi ma tek ada da